pun ya tu sampajangnya pak pasusu dosa pak makade na dite ya kolai mas sampajang atana pong Allah taala na ala ya rodosana pong Allah taala na patala nyu ko salingkana si bawo kulunna ya koroko si bako sujui tak denna idosana pada tak denna na donge pole ritake na jue ya tu ampai madari maringa pa pinadinge ko to pura mas sampajang ya ko tame watu sampajang matana sa di pa pinadinge ina to pura mas sampajang ta pamaringa sa di nasaba ang kami matido saya na taro pong Allah taala iya na ro nalaga yana tu ampai dua tu onro palagado sa lala sampajang rokok si bawa suju dua tomi tu baca pakai subhana rabbiyal azim kotor rokok subhana rabbiyal a'la kotor suju iya itu dua yang menerima lagado sa jadi yana tu ampai makanya ko metete rokok na metete suju na itu metete rokok yana tu nangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah kaki pada madapung ngari lalana yon rama barakai. Alhamdulillah uraki pigau si di pakasiwiang sitonganna ia pallawangan na mangari dia isai dipakai gunai untuk taklim tapi rogi ki nareko mangkalinga bawangi ceramah makanya ya kotudangi okulalan na masigi sekaligus kita niatkan iktikaf supaya dobolo apalangi lolongan ina tu ampai duduk berdiam di dalam masjid bisa diniatkan sekaligus iktikaf supaya dia tarogi dua aga-aga ilolongan dalam satu waktu makiro untuk ya kesempatannya perlu ki upamulongan makada iya tu ko ilalan na agamata denang kanalap tasi dia selang tentang masalah doa jadi denang katolap tu ko pak dongang cuma iya mitu biasa nan tolap pak olo ko pak dongang nareko idi dia tu milau dong. Jadi sininna tu jama-jamang ijamai okolino ia kodecemo pasti ada doa. Itu tidak lepas. Jadi na inti yarek ga intinna sininna pak dongenge sempajang. Jadi ia tu sampajangnya tania tujuan. Jadi aja talai sampajangnya tujuan apa ia ko talai sampajangnya tujuan salah-salah itu. Jadi ia ro sampajangnya alak nih. Pakak kesak. Itanya ia ro tujuan taro. Tujuanna to mas sampajang itu sitonganna doa. Kadangkala angka tahu pak nasangi ro sampajangnya tujuan sehingga ia napura nama sampaja selesai urusan betungan na bacaan mi sampajangnya pokok denalai sebagai alat ia natu nak kada tahu pandrite ia tu sampajangnya pakak kesak napaturu pong Allah Ta'ala lori atanna sebagai alat untuk
mangillau dom mak dalari lauri pong Allah Ta'ala kama komir tujuan na aga makuye sininna nabi mak dioloy angkay na paturo pong Allah Ta'ala angka mana pakak kasayalengi untuk mengilau lauri pong Allah Ta'ala banna nabita juga demikian. Jadi angka to pakak kasa tapi magi nang kaya sampajange untuk umat na nabita itu ternyata hampir semua aktivitas narek umatanai diawali dengan sholat. Diawali dengan sholat. Padahal sininna jama-jamangi angka mana modal nah. Itu musafir angka yasa doa musafir. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kang iri baca ko tumelo joka. Tapi magi nang kayasa sampaja sunnah musafir. Begitu. Taubat juga demikian. Kan angka doa-doa dalam keadaan taubat toba lauri pong Allah Ta'ala bisa dengan istighfar. Dibaca astagfirullahalazim, diawali dengan ingerangi kesalahan. Tapi magi nang kaya sesampainya sunat taubat. Padahal sudah bisa bertaubat narik ingerangi dosa dan diikutilah dengan istighfar supaya natutu ipong Allah Ta'ala. Tapi magi nang kaya sesampainya sunat taubat. Atau nareko angka agak-agak ya cinai. Kenapa kita berdoa? Kenapa masih ada namanya sholat sunnah hajat? Coba kali. Doa sesudah berwudu. Magi nang kamu pasang paja sunnah jenne. Jadi sitongan na iya sampajangnya tan niat tujuan. Ala nih. Iya ko mas sampaja sunnah musafir ki iya ro sampajangnya ialah alai. Isa na iya ro sampaja sunnah musafir doa. Kapada mi bacana to. Dia kan bedana pak sampaja sunnah toba sih sampaja sunnah musafir. Agak bedana. Niat nami bawa to. Coba deh. Niat nami tahayya ya mato rokok ki ya mato sujud ki ya mato. Sampaja sunnah toba makoto, sampaja sunnah hajjah makoto. Sampaja sunat jenne makoto, sampaja sunat tatul masjid pada mau nemo, sampaja subuh siba sampaja sunat tatul masjid pada bacana, pada rokokna. Agaknya beda, niatnya saja. Okoni narek kumaponco ipahan na tawe manurut atau pandita pahakiki, iya miro bacana sampajangin ala tujuan. Iya naro baca terformat iya miro napake, padahal sebenarnya tidak. Maka itu pandrita onrom milaudoh kamina makanja ilala sampajang apa okui sampajange makanja lada ipake mangololori pong Allah Ta'ala apa iya ko pak doangang angkamu pelawai walaupun nanti doa itu terbagi maka daya naganna patapulo tau milaudoh mamulang kejaminan angkan had desakan nai maka dia Nabi tanya kau ganai 40 umat ko si puluh salah sidin na ko to ang kawali na iya ko milaudongi itarima pak dongan na ayan na to ampai iman tasyafi maka da sholat Jumat nanti sah kalau cukup 40 jamaah mukim kecuali ko to kampungnya dia nagan na 40 tahu magi nale standar 40 termasuk sholat jenazah magi sampai jasto mate nakada nabi tapagan na 40 jamaah usahakan 40 nasaba angka jamina ko ganay 40 yana tu ampai ko to mas sampai perlu bere jamaah makoy nang kamu 40 jamaah unroki milaudong magay na iya konak ka iliman na takutu nang kamu mangani ngoko tu itarima donna nasabak mati, nabi jamin salah satunya pasti ada waliullah angka tahu na puji pong Allah Ta'ala ia ko mengilodongi itarima pak dongan na tapi mega tahu makoko purana mak beresala lupa na masu ede non roma sikiri dek toa kada salai
Dewa kada salah ya rumah de ni lodong apa tanya memato na sampajang isaliwan na sampajang tapi ya komelo ki saro onro ki kamakiro ito nasabak bonus ya tu magi tau pandrita je na mega amalan imon rina nasabak memang hadis angka istighfar angka la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Magi na ke-10 ko mga ribi. Sebab memang ada hadis. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir aka 10 di waktu petang maka namo padaigan nabu sawai kutasi dosana katina dampangi pung Allah Ta'ala. Kan begitu. Jadi ya roto monre baca ya rosibawa imangi ya naruto malolonga ngadampang walaupun ya tu sampajangnya pak pasusu dosa. Pak makadena dite ya kolai mas sampaja ngatan na pong Allah Ta'ala na ala ya rodosana pong Allah Ta'ala na patala nyo ko salingkana si bawo kuluna ya koroko si bako sujui tak denna idosana pada tak denna na daudonge pula ritake na jue ya tu ampai madari maringa pa pinadingi ko to pura mas sampaja ya ko tame watu sampaja matana sa di pa pinadingi ina to pura mas sampaja ta pamaringa sa di nasaba ang kami matido saya na taro pong Allah Ta'ala ya naro nalaga yana tu ampai dua tu onro palagado salala sampaja rokok si bawa suju dua tomi tu baca pakai subhana rabbiyal azim kotor rokok subhana rabbiyal a'la kotor suju ya itu dua yang menerima lagadosa jadi yana tu ampai makanya ko metete rokok na metete suju na itu metete rokok yana tu nang kanaram pele na panguluta Imamul Ghazali sampaja sunnah patan rakang imon rina loro kotopura mas sampaja loro to mas sampaja sunnah patan rakang itari malampe bacana mitta rokok na mitta sujuna patan rakang don rakaci di bersalam 70 sabu malaika macio mas sampaja no komonrita menurut riwayat ini jadi ako meki na curi malaika 70 sabu mas sampaja tajama ya sampaja sunnah patan rakang imon rina loro sampai ya sunnah loro moro rawatib mo imon rina loro tapi patan rakang cuma malam pe bacana sekitar 40 ayat dibaca maka ada apa je namega surah wapala aja na je namega puluh Allahu na tagan rusu aka 50 namanya kan itu kama komiro kama lampe bacana puluh Allahu na tambah materu ya kok ke 50 itu siaga ya kudu Allahu 5 ya atau 6 hah 5 ayat berarti ya kok 5 ayat kali 50 siaga nih 250 nama akan 3 nama akan 20 minta baca itu tabaci kudu Allahu malampen itu tapi akan 10 ke 20 tak baca rokok ki PTT baca subhana rabbiyal azim aja nak ketelu akan 20 sidi suju ki makoto makadai Imamul Ghazali narampe salah sidi hadisan Nabi tapul ko Aisyah siapa yang melaksanakan sholat demikian maka 70 sabu malaikat macio masampajang hukumun rina dan malaikat inilah yang tidak pernah berhenti bertasbih dan memohon kepada Allah supaya orang itu diampuni dosanya iya ko tomegai ka dosana iya na tapake apa iya ko pak dongat tami tarima ais marji-rajing iya na tanya pak dongat malaikat iran dongat pak man rasay pak iya di mega ni masalah pigaw ano